Sipai ule April ni som ni le pali sang ni som ni le paruk pathian ni ania US President Donald Trump chuan pathian ni jingdar thumri don khan Iran nena inrem na chu siam fel thokhat ani to thu le anin rem na kim chang detail po reilo te a puan ani don thua soita a he inrem na hian tuipui kongpoi motak Strait of Hormuz hon le ani tur thua soya ma se thil dangero asoi chiang zui du ri lawani Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagay point sarkar television a inrin ni khan US le Iran du dan te ain nai to hle thua soi ve boka hemi rual hian thilpoi mo zwala ero inrem na la sual tuk lo aum thei ti asoya America sarkar chu thupuan inkal tak tak nei ti in apu tel deuh kher bokani President Donald Trump chuan social media a thu chhuat siamin Saudi Arabia UAE United Arab Emirates Qatar le ramdang hruai tu tenen muan na peace chungchanga Memorandum of Understanding MOU riat puina thuthlung chungchang lim om tak an soidun thu atar langa inrem na hi ziafel thokhat ani to a United States Iran le ram rang rang kan soitak te khan thutluk na nung ber siama amor bok na chau kan mabak ta tin Trump chuan a soyani tuna hian amor bok na le thil dang chete te a detail kan soi meka reilo te a puan chu aniang atibok Trump hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po abiak thule anin biak na po akal tuang hle ti a soitel bokani President hian inrem na thar ri ruang chungchang hi la soi thuk lo ma se he inrem na hian Iran sarkar chu nuclear ral thuam nuclear weapon asiam zel tur chu adang ngei don ti ero atran na alani fana Iran thupuang tu bagay point hemi chungchang hi nimin inrin ni khan soin Iran du dan chu point som le pali omna thuthlung ri ruang framework anga inrem na siamani thua soya tuna hian he MOU hi antifia chawmeka ngen na le soi ho na te chu ni som thuma tanga ni som ruk chunga nei chunjom ani nuwa ato bera inrem na tluan tling final agreement anjia thei abei sei thua soyani he bei sei na thar aron ma hian Washington lama rilru anwal man hle ni in an soya zirtop ni khan US sarkarin mi poimo ming thup pakhat chuan US sarkar chu Iran bei le thut tumin ain buat sei mek ti chanchin bumi ten an lo khiat pui to a ma se thutluk na nung berero an la siam lo ti antar langani Trump chuan thu social a thu chua siamin tungkar to pa afapa Donald Jr. anu puina ina po ahman pui don lo thule he hun poimo tak chung hian Washington DC a omreng don thu alo soi to bok hemi ma kar liam ta lok te khachuan Trump hian Iran nena inrem nakha athilek lek to ti in Iran sarkar thilphut te chu pomtak lo top tin alo soi sel to ni kha US le Iran inkara hian kumsang ni som ni paruk April 30 ratang khan inrem na lailo temporary ceasefire hi kalpui tan ania April ni som le pathuma tang khan US sarkar chuan Iran tuipui kam te chu sipai mangin anlo dang chep to a inrin ni khan US Central Command CENTCOM chuan thu chua siamin e blockade an kalpui atang hian longza zet chu anlo dangin kong danga anlo kaltir to a long pali anti chia a tranpui na tur long humanitarian aid ship som ni paruk chau an kal tlang tir thuan tar langani CENTCOM commander Admiral Brett Cooper chuan US sipai te an chethiam hle a Iran longchol na mun atang hian sumdon na engma alu le achua lo awangin Iran sum le paya ati chaw hle ani atiani heti rual hian Iran sarkar point Strait of Hormuz chevel tuipui chu an sipai ten an thunun thu an soi ve thunga he tuipui kong kaltlang tu reng chuan Persian Gulf Strait Authority riat puina le phalna lak masak angai tur thuan puanga ma se US le athurual pui Gulf ram te chuan Iranin he tuikong thunun atum na hi an hnol saka US chuan long rang te chu Iran dan siam te zom lo turin alo riat tir to thungani kan riat angin he in do na hi
kumin February ni somni pariata US le Israelin Iran khopui teran anbe thu ta tanga inran khania tual chung boruak po aral chi thin le ichuan palai te hian indona ti top tur hian rot na rang som pali an ruwa manna an soi ho ta ni President Trump chuan tukin khan Gulf ram rang te phone mangin inbiak na nei puya mason na chungchang te asoi puya hemi nu hian US IOR inbiak na kalpui tu Steve Witkoff le Jared Kushner te po mu atuma chuti lain Vice President JD Vance po Cincinnati lama a ina tangin White House panin achuak ngal bok Trump chuan ral thuam choltir kan nai to hle ti na soya ba se Iran laka ero vauna khau tak ala chua zui rama CBS news report danin Trump chuan hetiang hian a soya kan thil du engkim kan mu chawin inrem na thuthlung hi ka ziak don ani rem na thatak kan siamani lo chuan ramdang engma in an la to ngai lo khopa rem na sa le na tak an machon angai thungang atiani he in do na hian khovel ram rang ati buai hle a US ram chunga NRG man ati sana wangin Trump ming chiat na po asang theta midterm election an nai to bok nen Trump hian inrem na siam hi adu to takzet kan lo ti fo to ang khan tuna inrem na an siam na tura po hian Trump hi atol thui hle ti alanga ama a athurum tak lo sei fo ang khachuan Iran hian inrem na siam puian tum si lawa Trump hian inrem adu to sia ama a Iran laka aput sang takatang khan atol mai angai ta ani inrem na tura an ruwa man na hi kong thuma then ania indo na hi ti top felveka indo atop thu puana pani na Strait of Hormuz buaina chin fel pathum na thuthlung lian jok le chip chiar jok soi honan ni som thuma tanga ni som ruk chung hun hona he hun hi atul dana po sei le thei turati ani US dudan Secretary of State Marco Rubio thu chua chuan Iran hian nuclear ral thuam an siam thiang lova Strait of Hormuz hi chi emo tol engma choi ngai lovin hon ani turania an uranium khol khom enriched uranium te kha ramdang kuta an hlan chong vek turani ti ani Iran dudan thunga chuan Iran hian nuclear ral thuam siam an tumlo thu sain tual chung mason na atana uranium ti mason chu an dikna ani thuan soi ve tat thunga USin an long chol na huala an dan na asiam chu lip tur le an oil khal na konga an rek na chu ti top turin an phuta tin Middle East vela an sipai zong son chua vek an phuta ni Iran sarkar chuan tun maya inbiak na an kalpuya hian an ram nuclear program an uranium nei to sa chungchang chu tun din muna soi ho an du tat lawani Ismail Bagay chuan he inbiak na hi mun ranga indo na ti top tur chawa kalpui kan thlanga hemi chunga hian Lebanon po atelani nuclear chungchang chu ni som thum nuwa emo ni som ruk nuwa emo kan la soi chawang atiani Lebanon Health Ministry na tarlan danin March ni atanga Israelin Lebanon ram chung abe na mi sang thum za som ni pathum ayatlem lo nunna aliam to a mi sang ko zanga paruk chuangin hiaman tuar to bok atiani Iran top negotiator Mohammed Bagar Galibaf chuan an thuthlung bo chia a USin athak taka indona anron thar tho le ani chuan ale tam tak le khatak an ma chon to tur thu asaya an ral thuam le drone chakna te po anin pe thlap thua soi bokani indona wang hian Iran mi puite hian an tuar na sa to le a Iranin chanchin thar le internet akhar khip na chu kar som pathum na ani meka khovel pum hwa pa internet din mun thi thlai tu pol net blocks tarlan danin Iran ram chuan internet man thei lowa an khar khip na hi kar som le pathum na akal mekani ati social media platform X an thu chua tarlan danin Iran sarkar hian khovel pon lam nena inbiak po na le thu dik khriat na kong dal turin darkar sang ni le som paruk ayarei khovel ram dang nena in lai chin na thun zom na ati chat to ani Iran mitam takte ni tin nun man dan chu midang ten
chicken tlem te chunga an riat zung thei thu thang le riat zawna rang laka khar khip an ni awangin an molin an chan vo le ham thatna tam tak an hlo pha ani ti in thilom dan an tar lang ani Hezbollah chuan Iran lama tangin thu an don thu an soya Lebanon chu ala thlop zui zel don thu le US le Iran inkara indona ti top tura thu thung siam tura Lebanon po telvenge turin ma an la ti an puang ani Hezbollah thu chua tar lan danin an ruai tulu ber Naim Qasem chuan Iran Foreign Minister Abbas Araqchi hna tangin thu cha adonga chuta chuan Tehran Iran din mun tlang pui hetiang hian tar lan ani Iran chuan dikna le zalen na sual tu pol te hi a thlop na a thla thlam don lova chung zinga chuan Hezbollah hi amma saberan ne ti in thu cha chuan a tar lang ani Hezbollah chuan Iran rotna tharber Pakistan palai ten an thlen ta ka khan indo na hi mun ranga a to plen na tur le in ram narin tlak tak siam ani theinan malak ani thu an soibel bok Iran thilphu ta hian Israelin Lebanon ram chunga khorang ala be rang la hian in ram na tura an thilphu ta Israelin Lebanon a be na ti top ve ngal tura phut na chu an thu pui ber pakhata an man thu an tar langani hei hi BBC in atar lan dana nia Reuters sian BBC in atar lan tel lo ron tar lan aneya ngai thavele te ang Iran sarkar chanchin bu Fars News Agency chuan pathian ni jing ma taka khan thu chua aron siama he in rem na hian Iran chu Strait of Hormuz thunun na thui tak apedon ti asoya amai ro chu Trumpan in rem na zia fel anai to ti alo soi kha atak taka thil thleng nen a in rem lo thu dik lo ani ti in an ron nol vele thungani a eng hinge dik zoka dik lo zok ti hi riat thiam a har sa a an soi fo to thin angin in do na chuan thu dik hi a thim ma saber thin an ti angin Trumpa thu soipo thleng lo le dik lo tam taka oma chutiang bokin Iran lam thu soipo dik lo le thleng lem lo hi tam taka om chuwangin hunin aron thril mai tura ngai photila thange Iran ruai tu te hi inrin ni khan Pakistan sipai ho tu ber General Asim Munir nen Tehran anin befela indona ti top na tur MOU siam tur hian an thok mek ti an lo soi to ni Pakistan sarkar thu puan chuan he in biak na hian be sei na sang taka hring chuaka an in rem na dot le hi indona ti top tur khopari ruang fel fai ani thua soya Reuters sina tar lan danin he in rem na ri ruang framework hi bungthum chistaisa then ani dona indona hi fel taka ti top phot Strait of Hormuz buaina fel fai taka chin fel ni som thum chung in biak na negotiation hun hon hei hi du chuan po sei le thayani ang Trumpa chuan Axios chanchin bu hrilin pathian ni hian Iran be le thut tur nge ti a thutluk na asiam don ti asoya in rem na thatak kan siam ani lo chuan rem mun tukhial khopa na sa in kan bomang ti in alo vaulok bokani hetiang hi tuna in biak na turata na an chop chuate ania ama kha chuan Iranin helho an thlop na zong an ti top vek turani ti te atela tin kongrang sangin an missile te an nuclear te po an ti top ngal vek turani ti kha an thuro lum ani china ma se kan soifo to angin US President Donald Trump pa hian midterm election an ma chon don nai to boxia khovel ram sang atangin pressure ana a tin NATO a an thopui ram sang te lung ati oi lova Iran indona an cho chu awang hian khovel ram sang te norna an tok na sem ema tin tuna China la an lung oi box lova hei wang hian US President Donald Trump pa hian indona ti top thuai hi adu tak zet to ti achianga chumi awang chuan Iran laka an thil phut tam tak po hi ti hlo tling hal mai lovin nakina soi hovatan anda ta jok ni in alangani an soi tak ang khan hetiang ani mek la hian Iran news lampang hian hei hi do tani an laron ti vele tat mai boxia enge thil thlen sel dan ti chu soi thei alani lo eng po ni se thu chiang le fel fai jok aron lang thuai tura nga yang
he thu hi Facebook lama kan munol maya ngai thak chun zom te ang taxi driver in a passenger stroke tur a riat lok wangin a passenger nun na chan him aizol Bethlehem veng thang taxi stand ding driver pakhat chuan a passenger stroke tur a riat lok awang le rang takadam doi in a phur thlena wangin nun na a chan him thil thleng hi me ni som pahnih sang hi som hi paruk thole ni jing dar nga vel khan ania pilal thazwali Bethlehem UPC mual venga mi chuan bazar kal turin Bethlehem veng thanga tangin taxi a phara taxi a chuan chho lain a omdan adik theilo ti a in thria a tong te chu fialo tial tialin a tak sa omdan po adang lama chuti lai chuan taxi driver puhwai tluanga chuan kapi stroke donin ka hria chuksu ti in bazara chuk atum chu adanga civil hospital casualty lampanin manmo takin aphur chhonga la civil hospitala doctor te chuan pilal thazwali hi stroke ani ti an mu chuak nga la rang taka enkol ani awangin achunga thil thalo jok a thleng talo hlau ani doctor te chuan hei a hian ron tlai hret la chu idin mun angai tu om khopang ti in dam lo chung te an thrilani pilal thazwali soidanin dam do ina abuai chung zongin uhuai tluanga hian akalsan mai lova atula pianga abuai pui vek baka a chung te an ron thlen ma zong awm pui char char ti asoi doctor te chuan driver fel tak hi om lo se idin mun tur hi soiphak ani hau lo pathianin driver mang hian inun na hi achanani hi ti in pilal thazwali hi an thrilani pilal thazwali chuan damdo in a chhuwa san thei nuwa uhuai tluanga hi azong chuak thale a tui thiang veng Bethlehem veng thang taxi stand ding alo ni ti a hre chuaka keima po ka omdan ka in hriat thiam lo lain hetiang ang driver fel le mangchang hria passenger te kher em dom ngai na a khat ka tong hi ka van nei ka in ti tak zet ti in pilal thazwali chuan lom thu a soyani hei hi zorin daily news atanga aron post tu hian alak ani